کرنین داعش هر روز دبن صدام مرنا چندین انسانان و دناوبرا چند سالان داب دست ویر خستنی به صدام باجار و ناوچه و گند بونه ویران. به میلیونان کس بونه پنابر و ریخستن هیجی به دجواری ایرشن خو بردوام دکل سر باجارن عراق، سوریه، روجاوا و باشور کردستانه. کرنین داعش لالیه که حریم ویران دکن لالیه دن ایماجاب مسلمان و اولا اسلام جه خراب دکن. اسلامافوبیا آنکو نیرینا چفت و تر سال برانبر اسلام روش بر روش تایبتی جه دناولاتن اوروپی دا زیده تر دبه. Tabii bu tarz saldırılar İslamofobiyi الوڵاتین ئەوروپای ئیسلامەفۆبیە گەیشتیە ڕێژەیەکە گەلێکی دژوار نەتەنێ مەسیحیاندا ئێدی باوەڕمەندێن ئۆلا ئیسلامەیەن لیبەراژی ژە ئۆلا خۆ دەترسن تونندرەوی و دژواری زرارێکە گەلێکی مەزندە ئیسلامێ داعش بکردنێن خۆ دەبەستە دەماوەیەکێ yabancı düşman. گوری شارزان برای داعش و هزن دنیان جهادیستین تندرو لولاتن اوروپا اسلاموفوبیا هبو لی داعش هم دست نیارین اسلام بهز کر هم جیجبو گوتن انوان بو دلیل. Özellikle batıda yaşayan Müslümanların düzgün bir İslamofobiya net tiştekî nû ye. Rahên wê heta serdema şerên xaçeperest û musulmanan diçin. Lê ez di wê baweriyê de me ku destê alimên İslamê lawaz bûye. Ji ber ku kirinên Daişê kes nikare bi çi şêweyê şîrove bike. zarar veriyorlar ama bunların aslında çok azınlık olduğunu. اکادمیسیان مسلمانیان لاوروپا دیجین جد بیجن دوی مسلمان وقت حاکم جیانا خو ایماجه که باش بدن اوروپیان و بحث روی اسلامی آشتیانه بکن. نێرینا مەسیحیان و ئۆڵێندن لە بەرامبەر ئیسلامێ و مسلمانان نەباشە وانگەلێک سەدەم هەنە کوژ مسلمانان بترسن لێم دکارن وەکە کەسایەت دژیانە خۆ دەبتێکیلیان خۆیان ڕۆژانە ئیماژە خۆ باش بکەن. الروشلات ناوین زیده بون ریخستن تندرویین اسلامیست نرینا ولاتن اوروپی لبرانبر اسلامی نباش دکه. گلک شروع و کارجی بیجن. دوی عالم اسلامی خوشبو اروپای باش بیجه و ایماجه خو سر راز بکه. شوکت ترکی رودا و انقره